Independence Day no celebrate kena bagai borom rona bagai ini je hak no yok samarnai roni bagai sing borno muitu khai tai abo hai keno sini raidano je sing regi asik bosor sing paile family tabu 77 Independence Day sing celebrate lai tonglayo abni bagai sing joto final no daleka hambai ini Kokborok Media Forum ningai sing ini oro sini flag hoist lailene abni bagai joto no daleka hambai phai manjo phano bagai tai ang koine sini Kokborok Media Forum ningai president sunde dr Khajak tai sini oro member tai no joto phai tongai ba no hambai koine sini president sarno bosnao phai ini ni o flag no sini bagai hoist kai sini barat hakotor no when I see President Sano, but now after flag hosting, you're gonna must thank everyone. Ready, help ready. Tanggal sok pelajak, saya awak kan tini sini flag hosting flag disalahkan sen Kokborok Media Forum nengai, engkai awak logo tabok sen sisa sini tini objektif tam ni bagi orang pajak apa tam ni bagi sen orang flag disalahkan, apa orang bos sen disalahkan ini, saya sisa kok Thai sen ini sini presiden kok Thai sini Kokborok Media Forum nengai, ini bos sen saya kan. Hambai. Joto hani lukurogno punya no khaka hamya faro ani sakbai thangni tai ang Kokborok Media Forum ni president ungmani bisingtei sini tiprasarok ni puila je motha khajakmani Kokborok Media Forum o forum bisibrum palaima hai taklai je 12 thakor yogmani fil sini sal palai tongo o salo jeng wati panti hiawoi sini bosong rek bana ti salaimani obo kaisa 1947 bisini simi siangjagi phaimani 12 thaktor yogmani sal o sal no jekunu organization jekunu nok jekunu borok palai mano obo saklaijak o 12 thaktor yok furuni simino jehetu jeng yogmani sal palayo jotor janjanogo ba kebo kuataro kebo janja taklai to hargar tiranga hnyai nok brum brum se palai ni sajak o kokno muitunar gnyo khawok kitchabo mithikma kerei jeng khapang sarango 12 thaktor ni je yogmani salno muitu gunang khlaiti sanani bagai jehetu 12 thaktor ni lal kellao kendriyo sarkari bakhakti mantri bokrok ni bakhakti palai jagi tongo lal kella hangkangkai 12 thaktor ni kaisa sinijak jaga o jagao 12 thaktor yogmani sal palai jagi tongo abo hai khaino nini constitution ni parliament nini kabangma bidan sabha nini council joto organization palai tongo o kokno wan subino 12 thaktor yogmani salno muitu gunang khlaiti sana bagai jeng Kokborok Media Forum media ni samung tangmani karibo 12 thaktor no hamjago 12 thani kahamni samung tango 12 thano salute do tiniti salo je kabangma borok ni langma ya farmani ya gulo jeng o yogmung salo mankha abogino tini montang hai kaisa borok ni khachuk jaga khao habjak jaga oro siari bai kopulung tai naithokno khobai kopulung engkai tini je sanamnai je naikolnai borok ni permission sanai jeng tini borok ni gosimung baino oro 12 thaktoni bana ti salaikha nangmasuk borom ni bisingtei je suksak tamni hinba jeng o 12 thakotoro tongo 12 thakotoro tongani bagai tabuk sukjak jang khamu eba sukjak ya khao mithigo tumungno o jora kaisa 1947 ni sekang 200 years 220 romainai phatar hani borok phatar rastroni borok phainai 12 thano shason khai tong phaimani o shason khlai tong phaipru puila o hani bosarok 12 thani bosarok khorangti sana ringya thungjak mani no sia satok jak mani no sia seplai jak mani no sia tongmani phiaba tini ani nogo muktung kaikha hangkaibo aro ni mukitung chaya
রাবার কাইকেছে হামনাই হিনি জায়গা শেখ জাক্কা তিনি চিনি বারোথানি বসারক আ জরাও যে জায়গাও পুখিরি খুরিনাই আ সিসাও হনি মানি আ জায়গাও ইহি অর আ চায়া অর উনকো সিসানাই তামসানাই অন্য বিজনেস সিসানাই হিনি হা শেখ জাগৈ রইয়া হাঙ্কাকে বুই बोथार জাগৈ লাগা জায়গা সেগিনাই কাইজাখা চিনি বারো থাকতনি गोबांबो জায়গা রগ আবাইকে ফুজি রগ থেপাগৈ দিনি ইংরেজ রগ যেভাবে শাসন খাইকা আবো সাতক জাক সেপ্লেজাক চিনি বাগৈ কসম অধ্যায় ও সাল রগ্ন তাङै जानाय সাধারণত মুচি মেথর সিমি সেङै गोबां जेरै फ्रिडम फाइटार रक दाबुक चिन बागै फ्रिडम फाइटार आ जरा कायसा तां जानाय बर रक न लुकरक बरक सिसाखा बरक साइमानका जों थोंजागै दंखा जों सातक जागै दंखा जों अबनि यगनो नांनाय पुइला सारागिया जे बर कक सावबन बोथार जाक पाइखा किन्तु हाइपानो बोथार जाक फानो इहि जों थोंजागै दंखौ यगनो सोनांनाय अ ककनो पुइतु तैलायै साधारण गरीब गामि परिवार ताङै याखेसा थापा हरजोंया बरकनि सिमि सेङै जाहाजो सामुं खायनाय नेभि आबनि परे पुलिसो सामुं खायनाय बंनि इंग्रेजबो भारतनि बरक चाकरि मानखा बरकबो खा खेगैनाय 1942 आ जरावनो भारत छाड़ो आंदोलन जों सालकिया सागं नुग्लायखा 9 अगस्त भारत छाड़ो आंदोलन माने एत बखानो जे समायतांखा नरक आनो बुद्धि नरक आनो बोथारदि नरक आनि बरनो सातकदि किन्तु नरक भारत याकारदि अ खरांनो सानानि साहस महात्मा गांधीनि खुक्ति कक्का ताई आ कक बानि जतनो थामजा नैनाय इंगिनाय कचांतिबो जों सानाय कयलैबो सानाय केबो चरमपन्थीखा केबो नरमपन्थीखा केबो सिलाय नाखा केबो आन्दोलन खालायखा अमाय खायनाय ओ भारत हानो मोथांना सिनांनाय बुनि तलाव तनै बुइनो कचै तंनानि जाया अबो आनि हाव कथां तंनानि बागै आनि हाव सादिन खरकतिसै तंनानि नांनाय आं आनि हाव तंततिनो बुइबाय ओइ थनै साजागै खरक बमै तंनानि बागै आबनो स्वाधीनता हिया जे स्वाधीनता हनि हिमानि नंखा आनि हाव आं खरकतिसै तंनानि नांनाय आनि हाव आं तांसानानि अधिकार नांनाय आनि हाव आं जे तबक कन्स्टिट्यूशन आफ्रो सामजागिया खोपानो आनि नकनि राया दङ नखुनि राया दङ कास्टमारि ल दङ आनि कामिओ जेतैखे तंखांखे आनि कामिनि बरनि काहामुङो आ काहामनो तंनानि थांकानि बादा मानो सातक जागो आम हाइरकनि यगनि नांनाय नै सोमाय तांलायखा अब 200 बछरनि कक सराबसा साबाय कनानि कगिया आब हाइ हिरिनो जों तिनि आजाद हिन्द बाहिनी हिरग नेताजी संनो मानखा राजबिहारी बसु निनि सरोजिनी नायडू बोरै चला जत बासा बाइखा एमन कि 1870 हाई बছর अग शुरू महाविद्रोह रग चिनी जे जानसी रानी दिनै बोरै रगनो बाहायो जों फ्रिडम फाइटार मानखा बरनो जों मुइतु खलायो बरनि लांमा कथार ओंलांखा बरक अ हानो थैमानि या गल फानो यगनानि इमां नुगै जे जबा फुनुगै क्लांखा पाइथाक जरा जरा कलक मारं मुइ यग यासाक जे जबा खलायनाय पाइथाक जरा निनि खुदिराम बसु हुन्दी सुरसेन हुन्दी राइटारनि सिमि सेङै सिंगारनि सिमि सेङैनाय अफिसारनि सिमि सेङैनाय जे तंनाय आफ्रोनि राजनीति नेता रक बा जे बुद्धिजीवी बरक रक बासावैनाय यस सालसा यगै थांना खारि थांनानि बागै बाद्द मांखा 1947 नि 15 अगस्त तिनितै साल आबगिनो तिनितै साल चिनि बै मुइतु खलायनानि साल जे कथार लांमार लायनाय रगनो जों बरनो तिनि सेलुट दङ ककबरक मिडिया फोराम हायु हाकतरबाय बाक्सानो ताई बरक हाय खा कथार बरक जेफ्रो सातक जागै दङ जेफ्रो सेप्ल जागै दङ आफ्रो बरकनि अ लामा फुनुग लांबानि न फुनुगै जों सिसाना नांनाय हास्तेनि क किसा सावानो चिन त्रिपुरा हास्तेओ 12 थाकतर यक्खा 1947 नि 15 आगस्ट तिनितै साल आबो हायखायनो ताई 2 बছর 1949 बिसिनि 15 अक्टोबर चिनि त्रिपुरा हा राजा बाय शासन खायजाक स्वाधीन राष्ट्र तंमानि महाराजा रकनि जरा सुगिया सानै थै थांमानि बागै चिनि राजा रक शासन खायजा सुगिया बागै महाराजा बीर बिक्रम कथां तंफुरबो 12 थाकतर बाय थांनानि बागै किसा वान सगलांमानो कांचन प्रभा देवी ब आबनो मार्जार एग्रीमेंट खलाय कलांखा 12 थाकतरनो चिनि बागै काहाम हामिया नायनाय हाय हिनियाय जोंनो जागा रक बोरै कलांखा महाराजा बीर बिक्रम फियाबा बेलायखे खायक मानि कक 12 थाकतर सोनामजागमानि कन्स्टिट्यूशन सोनामजागमानि चिनि जे यक मुं सालपालायमानि नासिक मुं नंखा 12 थानि डेभलपमेन्ट 12 थानो जों यकजाक भारत जेहेतु जोंरो खरकतिसाय थांनानि मासाया इंया तंनानि चिनि आजि मुं तंनानि हिनियाय साइ कलांजाक फानो जों आबोबाय बन्चि तङै दङ चिनि हानि बरक ताबो माइ मासाया वातै जरांखा सामुं थांमानिया लामा हामिया बुफां सयजानाय बुफां फिलिमानिया बलंग थाङैनाय हुगो थांमानिया चिनि बरक तांमानि जराव ताङै मासाया अग्लाला थुइमा तंखौ बरकनो बाहायके चारनाय बरनो बाहायके मथांनाय भारत सरकारनो सिमि दायित्व रै सोमाबाय इंया
हास्टेव जों गणतन्त्र लामातै रोमाबा इंया जतन चाइतमु नांनाय तिलिति यगमानि साला आबसे वान सकथाय जों तिनि बन साव बन होनो इंयावै जे सानाय रगबो साजानाय रगबो खायनो नांनाय जे साया रगबो चाइतनो नांनाय जतन थानसा खाय बाक्सा खाय केबो अगला केबो मासे आङै थैयांनातै केबो स्वाधीनतानि रस जों जे यग जाखनै साथेनिव केबो थुंजागै दा तंथुं अबसोंरानि नांनाय जों आफ्रोनो सय सय अ यग मुंनि बथाय गाहाम माननाय जेफ्रो बयबै सातक जागिया सेप्ला जागिया निजेनि बिसिङाव वालाय सुग्लाय केरै खाकचांमा गोनां कफ्लंनाय आफ्रोनो जों सय सय यग जाग भारतहानि बसा ओंनिबो खाथादोंनाय सय बुमुल सय कगमां सय बुमां माननाय तिनि ताइ गोबां कक सालिया ककब्रक मिडिया फुराम आयोग लग थुं ताइ चिनि जे ककब्रक मिडिया फुराम भारतहानि रायजानो रोगै जेहेतु फोर्थ पिलार जों मिडिया रक तेबो सामु गाहाम तांनानि हनै समाय ताङो कग्रुओ ताइ तेबो तांमानो हनै कगनारगै अर खलबका आनि कगनारमुं जतना हामबाय।